kichawi, watu wanatapika, vitu vya kichawi, ukombozi unafanyika, ukombozi unafanyika, watu wanatapika, watu wanatapika kwa jina la Yesu. Naona vitu vinatoka, vitu vinatoka hivyo, vinatoka kwenye utumbo, utumbo wa uzazi, tumbo la uzazi, tumbo la uzazi. Wameweka uvimbe, wameweka uvimbe, vinatoka, vinatoka, vinatoka hivyo, vinatoka, vinatoka. Kwa jina la Yesu. Ni operation sio kawaida, ni operation sio kawaida, ni operation sio kawaida. Wanatapika, tapika, 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 tapika kwa jina la Yesu. Vinatoka, toka, toka, vinatoka, toka, toka. Haya vinakemea, haya vinakemea, haya vinakemea, haya vinakemea. Damu ya Yesu inapita, inatembea, inatembea katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.